Congress ke baai ke District Council hau Bangladesh Pak Sanbuar kiri ke Party Congress ke baai ke Jilla Meghalaya hau Bangladesh Pak Nyepuar kiri ke Party Congress ke baai ye ke scheme sis pas ki kiri ke Party Congress ke baai ke Negrims ke baai ya ke dengan Nehru ha ke di por nai ngani duibi pet nanda wat ke dor kemur jaki mari bataru sipos na menjua ha ke pos ja ke Party Congress kadang jam jai kimlong kembolong mentang hei ngan PDP hadir maksinjar kini ke BJP mentaj pos nem kei ke bangima katrai upai ba usudu bai kata negong ngimat ya ke demonetization kejing penkela bisa dene penkela yang bisa ngan kena ya kewei ke por ba kedon Delhi kedon baik ngau new prime minister ulalu te kerin dia uri prime minister ulalu te kerin dia ông will ngori ngau bere de kren benyu prime minister kata-kata ngau apa jene ka Congress party ka penkamai ke India nyobus nem ke kamai ka Congress party na guna ke India umane nam body como prime minister nyominate ubret lot ya ketika siapa duriau dok lot kibreu boro kata gede kata ke ningkong ke umane body une como prime minister jo India bas sosi bon kibreu ke bayap kalau gede jepun kelab bisa ngatrai hangne ke dong kata jongi ubawan napo merang udon library bisa ulang atet uyap yo harata tang na gada demonetization udiru prime minister ubadon ba umdan na budi ubale na kata jongi nangda u aiz GST kalau duk kita mudi wedong lap tu GST kiulut kamar kemata tanah dah apa uai kita sekejap uni du prime minister nota nang tapak senasi an kejap aduh bom tu berkatong jog ni BJP kalong one nation one religion one law kawai keniam kawai kejingai kata kejisya bat kawai kaan kata ngani ketong jumudi nanda ngani dui bi ek jisya hari India don south li ki jaga ibudon ka an ka bekerbang ke beda ki kinet pai ka beningkong ke Kashmir kabar ke Manipur Nagaland Mizoram kiai ke 371 kabar walai ke Arunachal Pradesh kidon ka ILP kabasau ke Meghalaya ke rigati jongi nidon ye ka 6 schedule hanrei hagak ti jong ne Narendra Modi uang ba ngin pelong kawai keniam kawai kaan kawai geri kene ke ting tumuju kolom ban penduna ya kini ka an kerpang coba ngikiri plat niyo ba chongsok chongsanga ya do meda ban ngani dubi ulah ada penjot ya Kashmir ya 370 jong Kashmir ulah ada penduk ban menta Kashmir udhar na po Delhi na po India baro telala ba chongsong apa Kashmir nangda sa Manipur Manipur ulah pelong je isut je isdai apa lagi mede bagi kui suya penyap premi magasni harai umudi omle taman penyesok group kene target jong ke BJP but ke bakam sumai kene ya ke 6 schedule jongi apo kerigasi hani kedon ke target ke basikal ngame ke sarkar India kala kuat benti uranium ngai na podo mesiat harai kamla nagadao jong ke 6 schedule ngatrai lada ke job yang ke BJP sementara isen ngangai ya kene ke 6 schedule usuk weng senon but lada weng 6 schedule usuk benti uranium ngani dui bi kene ke 6 schedule kene ke 6 schedule kene ke an kerpang bala ai nang kata kerigasi ba kinekar kinmi abandi jaka ha kene kerigasi jungi ngani dui bi weng jinsha au Bangladesh Pak kendai bunyo ke non tribal youth union hapo Shillong ke lek dawa hadu sumput bangan kam jaga hapo Shillong ki final case bangidon kam masjid jaga Shillong ha kata ka order ong kuno ke sumput pechne kene ke Shillong ke Meghalaya le kerigasi kedai ke sikshuru le dia kalau mangkerpang tang nak beta ikut kasi jantia memla ban kita ya kata kene ke order jong sumput kene ke an bekerpang bala bu kerpang nang lai kasi dia kinon rebel kemla ban ta ya kata bat kata ke kes ke kunon ta kalau ke bas tenat ban yo snow ya kata nomor boleh ba kejing sta jo ki paem gi lindo jo ngi menjua ni yo jong suk mangi mata
Hana ingin ini dah. Hauni PGP government, hangni PGP sokar, kebai ima, ke ap ya kering si pro kebai. Namaru usrai baik ni. Kita kari kuat bencong ne pori si.